Maayong hapon bay. Kiwa ko mamuha na nga kanang mga videos na ko kanang wala na ko gi-script. I don't script them. I don't prepare. I don't write something out to make my video. So daghan ko ma-miss. So there's one thing I missed regarding the Osmo Action 4. Thingy majigi. This kanang adapter ba. So what I do is it's not focusing on my face. There you go. So what happens is if you plug this here, ari ko sa kilid kay dili ko kanang maglisod ko video ni ganina. So once you're there, you can click the ones here on the side. It's there's a menu that comes out. I don't know if you can see it, but kaning microphone tulong ni kabuok na yung microphone. I-click mo na ng microphone diha. Makita nimo pwede kag stereo or mono nga channel. And click sa nini mo nga ri, na magawas nga mic gain. So you can adjust the mic gain or ang unsa ka kusgon ang kuhaon nga audio. And the good thing is once you're using it, kita ka ng green sa taas. So hello, 1, 2, 3, testing, 1, 2, 3. So you can adjust the gain nga para di siya mo peak. So kung mo red gain na siya, ni peak na siya. And if it's peaking, kumawa mo ng mga basag nga, alam ka mga audio ka na mga ekstorya mo, kalagpas. Pero ginani ba? Yan ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ana. 1, 2, 3. Muna siya ka ng peaking. So, dili na mo inana yung video kay makuha naman siya. Ma-adjust naman mo ang unsa ang iyang sensitivity sa mic. So that's very good. I really love it. I really dig it. So muna ako na-miss sa last video. So supplement lang. And again, I'm not sponsored or anyway. I use my money to buy these stuffs and that's it. Bye.